ya. Iya kakek lah, bedan kakek. Ni serah reng bini. Ada apa mak telah ni ser? Aduh susah melolo. Iya cek saya susah. Mata susah bang. Ada apa? Andi lakeh gendeng. Ya nyaman tepeng seceleng. Nyamanan seceleng korpelak. Ya mun celeng gelu conggo apsaap. Bi siapa? Ya bi sebini. Mun cek tedung aduh dah ya. Bisa bini, maraja rasara. Makai le genteng bang. Ada apa? Hatta akelem ala ko. Iya Sa pengalaman temu ta'ala ko tangki. Ya sengkah. Entar kamatu. Ada apa? Aku laku minta apa ko. Ya mun tandi rokok. Pas minta kamatu kakek. Tepeng itu. Ya lako. Sengkah. Cabi nih. Kadung beda. Mana nyaman bireng laki. Sampai mau tak benda cabi nih orang. Bini siapa? Koceng. Koceng mun sanggora sejuta lebih. Mun kakek Menang kan kok. 200 seumurah. Oh kakek le ngebeleda iya bang. Pelarangan di koceng anggora apa sekoni. Iya beli seni sergei lakeng kok. Ni serareng lake. Arah apa mak pada niser kia? Aduh, nangis malolo. Ijak nyibir nyikek. Andi bini rati. Saya tak saya mi. Wah penyantang pendukung darah. Lo kening rasara. Iya ngobu pembantu cek kakek penyak pesen nah. Ada nakacah. Lakona abde malolo. Iya ya dan bejen ya bang. Esa pelaku lek selek senyare koto. Bener tak bener? Mon korolek selen tak seberapa. Yang sadar remah. Ada sanan datang ke. Pekuah. Walan di sepeda motor. Geleng yang gue kapi. Ngak lah reng bini ngerumpi. Tapi kan kakek tahu dibing kok tak ngajiang kok tak toman keluar dari rumah. Tak toman keluar di rumah. Kancan saya pemasuk. Kempor kan. Iyalah pada boy. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Masa dia? Elu nyari channel. Kecangir ya. Bila bakto malam. Ada apa? Tak pernah bengkok. Hari ini kini kurang ngetuk. Maksud Derem maksud tuh. mun malam kakek tak pernah bede rumah. Oh. Siang perak tedung tak gelem ala ko. Haji ya? Kurang ngetuk suruh ala kutuk. Apa ya iya jarang setiap harinya butuh belanja. Laku apa? Derem ya bekerja. So gua laku apa bi kakek? Aku main janun jin. Mana janon jina tok kakek. Sebini pon pekel. Ada apa? Tak bengal sengoca. Mak dia? Pola naselake. Iya. Mon kikir menjelang. Tore pikir sarang sampean bu. Adik laki genteng tak ada ala kota pikir mekikir tak apa rengi belenjelak mencelak lopot tak lopot bu. Kedi ngakir. Pula tanya semakin gereng ginto. Pula ginto bedereng gikir misem. Kakek ngajareng dinak sabar kapi bang. kakek lek. Dan dia dimbale. Pula beda sakle kakek lek. Gila salake lah je. Tadi mon kikir nggak apa? Bakun manjelak kakek lek. Mai masuk kamar. Anu apa bang? Main janun jin. Iya tak kikir ki ya kakek. Bani sa boleh bingko. Matua edempor. Bini kunjuk toju. Pelak tang mati. Esoro aku ring telur. Bibir maronyon.
Aduh sosa ongku Andi bini ratin tak tahu Beri ibalan cepat tau bule latin ni tangkimi. Lada pada napai engkau abini tinta. Mau nanya-nyanyi cek kir pengkir tak melu syutingan lagi. Ada remah? Seratin Iya. Mau tak tahu alatin pada nabi ni siapa? abini seratin Ma bali boleh tak lebur sair. senyaman tin ratin yang Ngocak apa bu? cek tungat tu marjamah Saya kamu marja jika ari kamu kodung tahu. celeng re kodung celeng sekak ngelakak re Cak lakar bener bu marja aja. tintatin itu bahasa Inggris. Waduh apa arten kota temannya ding? Aku sayang kamu. Kan bila ya ba? Anyar ki buru keluar tuh di bulu bolor. Saya nggak kasih ngocak kok tindatin kakek. Mak telo kasta. Saya nggak. Balik lagi. Siap kakek ngeding lagi. Mata siap perek kena. Deki kelengar ngeding lagi tang jawab. Cok kerola lagu telo kelengar. Iya, ngeding lagi kalau. Aduh. Kita. Tangko cok gula kelengar. Sitang dua telompak. Arapa? Lemak 6 betok beluk sangat. Jangan salah ngeding lagi kalau. Lemak 6 petok belu sangat. 10, 11, 12, 13. Detireng laki jejak paroja. Arapa? Siap ngeding lagi. Iya. Siap ki. Mon tada reng bini tiga tak kira angan. Angkok burung sengantuk kereh. Mata kelengar lagi bang. Ya kaki mata banyak pendukung ngeceyak bini kapi ya. Apa sepenting bedeke berok? Salah di pakai laki ngeroke berok situ. Bener tak bener mi? Kaget ya. Dati mun tada reng bini reng laki tanga. Tak anga kak. Dati mun tada reng laki reng bini anga. Anga coy. Mana ya? Lakone depor. Oh, nyaman tar ke LPG pah cetot gua. Je ameng. Bales lagi ke? Balik kok Iya tak kok mulai todus. je kok gelek ngarang teh gelu. Abad jabit abit. Reng cebeh ngojak bedus. Mantar kedus bedus deh. Reng matur ngojak embi. Iya tahu sabar, lagi tahu kabeh. Lakar reng bini dus matodus. Ting cano can inai tibi. Naik ke dalam majerjak nik bini. Anu ngalah sasaan takut becamun kene ngojen. Canang kok Kaki sangku nang pikirnya do negatif. Negatif positif. Kok tanda kalah. Apa boleh kakek lara aja gi beles. Tak bisa petodus kakek. Kok kita ngarang terus nah. Kasempang meleambi. Jane kabar sembi. Oh ada jambi iya. Oh iya. Iya iya. Kasumenep melea todi. Nyaman beli rok jalan embik. Orang laki banyak nganak karep tibi. Arapa? Tahun akun sematoro odi. Bener ki? Engki. Kula tanya anggo ipotoro nodik napa mate sambian? Aba mate. Mate. Iya. Aduh jetem. Ba ini sebut. Balas. Boleh kelopai. Lara apakah kakek laki-laki yang tak tahu? Ja. Ahondaan pereng motin. Areng di memotin jadi kakek nemui di mah. Entek gelu. Tak congocoh tak peape. Lakar mun ki prabentin maratin.
Mula alake abau sape. Sekam aja sabau sape. Ya tak tahu salake. Salah ke? Mon kaki tak. Saya kan masih bujang. Bujang. Ah, Oh, anang tol-potolan. Ayo balas. tak tahu kok ki ngarang kakek mak dadakan deh kakek. Tidak tak apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Permintaan ya tak apa, permintaan yang kok tak tahu dia. Lah mau temu mare ada tapu deh jadi. Benih penyanyi nih kak bu. Penyakit iya. Korodin. Lagu tentu aja. Masya musik. حبيبي سلم وهو ليس يعلم قلت يا أهلا وسهلا بالقول والعام أهلا أهلا يا حبيبي قلت لا تعلم مرحبا بي سلم وهو ليس يعلم قلت يا أهلا وسهلا بالهنا والعام أهلا أهلا يا حبيبي قلت لا تعلم تفضل هنا بشير سجوني ونسيسك وقال لي إني تفضل إذا معكم عليكم بين السلام مرحبا بسلام وهو ليس يعلم قلت يا أهلا وسهلا بالغنى والعم أهلا أهلا يا حبيبي قلت لا تعلم ya sekeluarga olong tapi beli repak ada yang dicinta giat bekerja entah apa entah siapa karena cinta jiwa gairah tanpa cinta hidup pun hampa ternyata amat utama adanya cinta hai begitulah kata para pujangga aduhai begitulah kata para pujangga keluarga saya kata Roma Irama. Terima kasih. Ya, nyaman sekeluargaan. Joget ke bareng. Iya. Cukup. Marilah. Oh iya. Lanjut. Cak Madura, Cak Madura. Reng Madura res, PC res. Kau ke.
lakar tak toman seken mai mancing makilang Madura nyanyi kage engkau iya ring Madura kebenyaan ring Madura Monster Abdul Qahar Dul Kahar Abdul Rashid Rasid Ngecak masjid Mahjid Ahmad Hayyun Ayoyon Munkar Nakir Benakiron Mun Rafi'i Rafi'i Mun Syafi'i Fi'i Latifullah Lutbillah Mun Abdullah Tatidullah. Terima kasih ganteng. Aduh Terima kasih. Orang Madura tak digemayalah keng mun esan lain innalillah urusan todus bagi kelake taronanya be asan deng are keng sayang bahasana reng Maduranya mana bilu tak temu konco bungkana ring Madura kabenya analakar kengko ke nyama tenggen tengah bireng Madura eba oba nyama ku sebagus tak Arab ngalak dari Quran bireng Madura pasal lebut pasal salan Ahmad Yusuf Yusuf Abdul Ra'uf Ar-Ra'uf Ahmad Muhdar Amosdar Abdul Qahar Adul Kahar Abdul Rashid Ar-Rasid Ngocak masjid Mahjid Ahmad Hayyun Ayoyon Munkar Nakir Agonakiron Mun Rafi'i Amon Sapi'i Mun Syafi'i Api'i Latifullah Alun Billah Mun Abdullah Atatidullah. Oleh lah Bada di Madullah aja Ada